Treniram judo već 9 godina i imam doma hrpu medalja i svi me u školi cijene zbog toga i čak su navikli na moj imidž, sportski, trenirke i to. I jedan dan sam u školu došla u haljini i svi su me čudno gledali. Ja sam ih pitala šta me svi gledaju, šta bulja u mene i rekli su da to nije prikladno za mene jer ja sam ipak judo majstorica. Bilo mi je neobično kad sam ugledala Luciju u haljini, jer inače uvijek nosi tu sportsku odjeću. Ali kad sam malo bolje pogledao, vidio sam da joj to dobro stoji. Rekao sam to svojim prijateljima i oni se nisu mogli načuditi Lucijinoj promjeni. I svi su se na kraju složili sa mnom i to više nije ništa čudno.